no. Umva, agaraho ngaho. Amafaranga yaje kugeza n'ubu nta mafaranga yazaho. Shaka amafaranga yaje. Ndakwishyura ku mahaka abantu b'iki mwabaye. Twebwe mu bantu tudakeneye gushyira. Ase direde n'umusatu navuga nta amafaranga yanjye. Agara amafaranga mana, agara amafaranga. We cyumwe iminsi ibiri. Umva bro, ndashaka amafaranga yanjye ubu direde muba mwarishizo. Iminsi ibiri basi ibiri. Umwe basi. Ngiye kubara rimwe. Amasaha basi, amasaha. Ibyaje turi mu gitondo. Isaha. Izuba riva ubona basi amasaha. Ngiye kunkubita. Nta na mituweli mfite. Umva we. Namugurije amafaranga Nabaru. Amezi 3 kugeza kuri kuhagara n'izuba ryavuye. Wamunye. Murimo murapfi. Namereza amafaranga yanjye. Ari umuco. Kajyama nagateka mu. Angureza domo 20. Ndamutse nkufashije nkayamuha akagenda wayampa ryari Narenza wenda nk'isaha imwe kuri nari muhana. Ntayo kabona kanga. Reka mbakize ngewe nutayampa nzakwifungira sibyo Ngewe amafaranga yanjye niyo nkeneye gusa nabi Naho Sinkubonye. nawe uva hano umva nguhaye iminota 50 Aginota ngo kubuyanza amasaha. utajya kunyihinduka do ngiye kubara iminota ngiye mu rugo uyanzanire Nari. Harya mudoni hano hepfo hano Zarakoze. Ngiriwe. Wowe nje udakomanze. Nasasi igipangu nta mpamvu yo kujya mu mana. Murakomeye. Nubwo rwanda tubonanye banabona busaka kamwe nakunda. Umeze neza. Umbabariye. Makumyabiri ndetse dukubera kashi. Ubundi igihugu kure isumenya areba ari nine. Rimwe ryonyine. Urabikora? Sasa dufite amafaranga. Cyo ngundira abantu. no Yabare. Yuzuye se? Mbabaru. Gire vuba ngende icyo utinze birapfa mbabarira. Mbabaru gire vuba. Akwaretse buretse. Mana we. Yesu wanje we. Mana we. Wow. Makubara. Biramurotesheje. Rekera. Bye ariko urakoze bye. Mana we rwaye n'indanda n'isere ndasere. Ndagerayo. Uziko abantu ubu basaze ibihumbi bibiri mu masegonda karanakata kanzirye n'izanjye muri. ariko nta muntu wigeze akumpera amafaranga ibihumbi 20. Mana we biramurotesheje. Kandebeye ubusa kandi n'ubundi ari amafaranga kari kaje kwishyura umugabo wanjye koko.